Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadil musyaffa' ya Allah Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadil musyaffa' ya Allah وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات ورفع يا الله ربي فاغفر بي يا الله ببركات الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة الطالية ماء واختم العمر بحسنى وحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمد طغرى وآلا والصحابة ما سنشاء الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para hadirin sahabat Irma yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ahad 6 Februari 2000 dengan 4 Rajab 1443 Hijriah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Ghazali Asgab LCMA yang akan memberikan ceramah agamanya dengan tema Keseharian Nabi Muhammad SAW. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, ada baiknya bersama-sama kita awali